Keluar-keluar yang lindung PLT-nya ulama Asyid. Ulama Aceh. Ulama Aceh yang lindung PLT. Maka jino dikena jak timbun ubena. Kubu ulama jamun katanya yang ba Islam. Yang ba Islamnya dikena jak pe abeh sedram tuah dikena jak ku. Dikena jak ku kuburan-kuburan ulama jamun. Kuburan-kuburan urang jamun yang puteri Islam tu katanya. Dikena jak kelabe, dikena jak pegadoh sejarah katanya Aceh sedram tuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syedra lun yang bahagia bandung. Katrip lun hana lun petebit video. Karapna 2 minggu sampai salah Tuhan. Nah, jadi dalam videonya yang pada lun pesampo karena nalun kalon video si Imran Pase. Nah, nyo khusus ke si Imran Pase lun pegot taboh tu behana sagai pi karena tuduhan adunyan kamu macam-macam kelun, ka bertubi-tubi di bawah fitnah hati lun, dari tahun 2019 sehingga tahun 2020-nya. Mantap. Jadi adun mata saruk pancuri kamengyan yang pernah menyerah, yang jino dijak mengaku droi sebagai anggota agam, yang setuju anak bajingnya kalau pernah dimenyerah. Yang kaluh pernah dimenyerah. Yang dengan Bang Leman Ulea Pulau. Oh my god. Wow. Baik salah Tuhan. Kaluh dimenyerah binatangnya. Yang dilindung oleh si Kamarut yang bekerja sama bak Kopassus Tun si Kurung Peluhuan. Yang hoka si Imran Pase pancuri kameng mata saruk ya. Pu ka dipegah gelun pu awak paje hubui. 2 minggu 3 lun paje hubui dipegah lagi pu 3 minggu 2 lun paje hubui. Nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lun. Demi untuk kagapai subscribe hai meran mata saruk pancuri kameng. Demi untuk kagapai subscribe kajit fitnah atih lun. Kajit fitnah atih bangsa Aceh likah. Kajit kun likah ke bangsa Aceh 7 boh keturunan. Memangkah anu bajing ia boh gaya berhadas ia boh camp. Pokok mai aku mana dia. Kah Imran Pase pancuri kameng. Kah awak menyerah hai anu bajing. Yang kah pancuri kameng awak dipoh tahun 2017 di Alu Papun. Kah awak Alu 2. Awak Alu 2 Nisam dipoh le awak Alu Papun. Kah kacu kameng. Kah kacu keba hai anu bajing. Tuduhankah yang katuduh kelun memacam-macam bago dan jai detat pu yang keluh kaba fitnah atilun yang namun hai kabi bukti saboh bukti pun. Pu yang hana kapegah lun ino tinggal sajan Cina, kapegah lun dipo, kapegah lun kujip ia minuman dikarenakan muka lun mirah. Nyoka kapegah lun pancuri kameng, kapegah lun pancuri udung, kapegah lun pancuri boh mamplang dan bermacam-macam fitnah yang kalayangkan nyoka kapetebit dalam video kapegah lun ku pajuh siabui. Nauzubillah min zalik ya Allah ya Tuhan lun. Pakon menangkah meran mata saruk. Iya. Demi bak kabila urang dalim ke hai jahannam, hai paleh, hai mata saruk, hai anak bajing, pancuri, hai pancuri kameng. Pancuri kameng, wate kapegah video live nyan kacamata bum gento tigogo. Dari tahun bandame nyan kacamata kapake, tuan tahun 2020 nyan mentong kapake kacamata. Dia busi ka Sribaya boh kacamata ka dipake. Dari tahun kena. Sribaya boh kacamata ka lun pake. Kacamata ka gento gede hagam hai. Jadi hana suah kajak pegah. Lun tinggal sino lamua kameng ya. Lamua kameng lun di sino na harga saem. Na harga saem pemakaian lun di sino. Saem rupiah. Sombong amat. Nyo lambu kameng lun di sino. Nyo bak lun duk tinggal di sino. Di baik kap taban label kah ngo label lun hai meran mata saruk. Hai meran mata saruk pancuri kameng. Baik kap taban. Pemakaian lun ngon kah hana saban hai binatang. Saboh baje ke pakai hai meran mata saruk. Leher bulun kah lih lubo apa ya nya. Hana lun pegah sot tegi pun lain. Saboh si luar lun pakai hai anak bajing.
Put bulan ka kerja sinan bak payah anu baju. Hana lun pegah apa lain. Hana dusta lun pegah abah. Hana bong lun pegah abah. Kenyataan pu yang lun pegahnya. Nyo sabah video khusus kesimuran mata saruk pancuri kemeng. Ke perkara anu bajingnya yang dia mengaku draw di sebagai kombatan gam. Padahal anu bajingnya awak pernah menyerah. Awak menyerah masa komplit ngon si Raman. Ngon si Leman. Yang ngon bang Leman di menyerah. Behana depu di penan di kan. Lilawangsa di kawasannya. Yang anak bajingnya yang dimenyerah yang dilindung oleh si Kamaru yang bekerja bak Kopassus Chon si Kurung Peluan yang dua di awak menyerah pu dia pegah pukul mai simuran mata seruk pancuri kemeng ya. Macam-macam fitnah yang kau ditebarkan kelun namun sebuah bukti hai dibuktikan. Yang anak bajingnya WA lun di blok, Facebook lun di blok, Instagram lun di blok. Pakon handi buka ada mudah menyoji secara gentle. Karena haji berdasarkan anu bajing bijih pancuri, ya hadisnya anu dukun, ya simuran mata seru. Dia saban ngon ke anu bajing yan. Puke apa saban lun ngon kah gam. Ike saboh pakaian ku pakaian ke anu bajing leh bulun kah kerja sina. Saboh pakaian ke pakai leh bulun kah kerja. Nyoban merang ku pakai merang. Hai merang. Hai merang. Saboh Honda King bro kah yumu. Mentong haji yo. Yang murannya bak simuran mata seruk ke pelumah riat bah. Taboh nyolong pakai yang taboh Honda King bro ji yan. Padung Honda King ji yan 7 juta. Iya. 7 juta pun 8 juta taboh pakai alung dekat. Hana lung pegah pun lain. Dia pegah pukul mali simuran mata seruk pancuri kemeng ya. Hana kegiban pemakaian lun di sini agama. Kapke lon pancuri pu kalau pernah nyobe ku kare kalau pernah lon terlibat pancuri hai binatang pancuri kemeng hai binatang meran taruk anu bajing ia boh bui kasikat igo kile wate ke pegah hawa kasikat igo kile wate ke pegah hawanya hana ku pegah ketika igo sikat igo ke si bulun kah kerja hai anu bajing hai sikat igo ke pakai si bulun kah kerja hai meran mata taruk ku bluetooth igo kah yang baik kuning ke baik gaduh ke piap tabai anak bajing. Baik gaduh ke ba fitnah kelon ke pegah lon ka ku payah hubui jino, ke pegah lon dipoh, ke pegah lon dirok. Mu macam muploh go fitnah atih lon dilayangkan le binatangnya, tapi saboh bukti hai dibuktikan. Pu dia pegah lon ni sino lambu kameng ku tinggal. Ike lambu kameng yang grepoh menyaji pegah. Nayum harga sa M menyepeng rupiah. Peng rupiah sa M. 3 ke aku pakai 50 juta dari yup sampai kaki. 3 loan aku pakai. 3 loan pakai, loan trade, loan pakai pakaian loan haimuran mata saruk pancuri kameng. 50 juta bak tubuh loan. Yang 3 loan pakai. Benar ke depu lekah muran pasai. Baik kau sabar loan ngongkah. Ike 3 aku pakai paling kurung tat ku bak tubuh 10 juta, 20 juta. Nyan ban ni lun ku pakai pakaian, nyan ban ku pakai silua, nyan ban ku pakai. Hana apa ceh lain. Hana dekebo ku pegah apa. Ku harkat ngong ku belo pakaian sagai. Ngong ku belo pakaian mewah sagai lun ku harkat. Baik kabu sabar lun ngong kah muran mata saru. Kali ku pegah lagu saboh pakaian lun pakai leh bulun kah kerja. Leh bulun kah kerja sina, leh bulun kah lih lubo berhala sina. Leh bulun kah lih tapak si molim sina. Hana kakiban pemakaian lun di sini wahai gampak hai. Gaji kah yang ngong tikat igo ke sang mahai tikat igo ke pakai mendau. Hai muran mata saruk. Yang gaji kah si bulun leh juta. Mahai tikat igo lun pakai mendau. Hana ku pegah ke lain. Hana ku pegah thot pakaian thot silua. Thot tikat igo sagai ku pegah. Anu bajing keluh got tega kata bar fitnah muran mata saruk pancuri kemeng. Anu ia boh bui keluh. Hana ketrui ke soke lom ke hanu bajing hai. Kak pu sabar lun ngongkah kayak action draw ke kayak pegak video live lang motor. Nah motor bro. Nyal motor pinjam pihak tagok dia tang kota hewan. Kak pu timang bung. Pu timang bung. Yang kacamata kamu thon ka yang saboh hana mengento. Mangka abu sabar label lun label kah. Ke kamu riba aku pakai saboh kacamata ke pakai pi saboh Honda King bro kah yang nium. Hana ke pu draw ke? Pu ku pelemah dia. Pun apa aku pelemah ba video le hurang kali lum pelemah dia ba video le.
Kalau long pelemah. Yang hana long pelemah jium lom pakai balong pakai. Yang jium long pakai nambah honda kinggi pakai. Yang jium lon pakai. Kalau yang lon pakai 2 boh honda ji ya. Puji depu pukoma di. Filua ke pakai. Taboh honda bro ji ya. Ana ditupu droi wate di pegah ba simuran pacuri kameng. Munyo ana peng ke anak bajing hai ka kirim nombor akon beng kena balun. Baik male ke anak bajing baik gaduh ketebar fitnah untuk ke mita sensasi ba masyarakat Aceh. Kai turi le bangsa Aceh ka hai muran mata saruk. Ti kurung puluh 8% bangsa Aceh bengeh ke ka anak bajing hai. Karena kah antek Yahudi pelindung bak Kapolres kah awak petun KPA hai binatang. Alah, hai meran pancuri kameng ia boh bui gila. Kaya apa sabandro ke ngon hai agam hai. Baik apa sabandro ke menanti ke perkara pendeling apa pendeling Apa pendeling? Balung blow lom lain apa? Apa Apa lom balun blow. Nyodung yang lom blow lom apa? Yang menyona pempeng siling tu hama ke yang ka gedho punggung barakon. Jit long blow sino imran pasai pa macam peng nai sino. Padum ploh boh padum retoh boh negara na peng sino bak lun. Nyo peng bak lun pakai nyo tegolom lahir nek kah muran pasai na peng bak lun ni sino. Baik ka peke so kah yang bajung hai. Pa peng dileng lun Peng dileng lun no pa put boh Honda ji sino. Put boh Honda ji pakai kalun boh peng. Sombong amat. Pa peng dileng ji pakai. Peng dileng lun pakai. Nyo na berat mulai kilo put kilo pau. Alah, hai meran pancuri kami. Gaduh ke pegah mama ke got tat tega ketebar fitnah ada go. Ka pegah ke pancuri kami pancuri bau mamplam urung di petebit lon lam daerah mudi mesra. Kalau aku pegah kan menyona tengku 3 juta lon bayu peng. Toh tengku yang petebit lon lam daerah mudi mesra. Toh tengku ciup tanggung jawab tiat. Baik gaduh tebar fitnahnya kerja kai kuti Abu Mudi Mesra. Abu Mudi Mesra yang tukang tehe. Yang tehe dalam tubuh uji ya. Yang diundang Imam Syiah PG Zid. Abu Mudi tahun 2014. Yang Imam Syiah diundang yang Udayah Mudi Mesra tahun 2014. Tahun ada pun Mufti Adnan. Maka fatwa aliran kafe Syiah ka berkembang bak Dayah Mudi Mesranya. Yang dayah mudi mesra yang tok hancur but Tengku Hasanon. Hancur dayah mudi mesra tok but Tengku Hasanon. Tengku Hasanon yang cip raja fitnah. Pembunuh uji yang Abu Mudi Mesra yang cuak. Yang cuak masa konflik. Yang putunya Tengku Ahmad Dewi lumonya nan. Yang binatangnya yang poh Tengku Ahmad Dewi. Lon kujit musumpah dengan karena Allah pu yang lon pegahnya kon haba fitnah. Tapi bangsa Aceh hana ditepu. Bunana tepu le urung drone sedram dua apa? Jaitat ek Libya di Samalanga han dikejut wo kenan. Ugampung. Bunana tepu le urung drone. Jaitat ek Libya di Samalanga. Tapi di Malaysia dia tinggal hang kejut wo. Cuak paling raya Abu Mudi Mesranya na. Behana tepu le urung drone. Di urung drone gaduh nangke apa syamnyan ulama. Pe ulama Cita nyong tiat berosan ti bulu na kau likut na urung rudah ia babah hatu muka aji puhana. Cita nyong tiat la moto. Cita nyong tiat pakau lagu hana hirut babah urung yang rudah ia muka ia babah hatu muka aji. Cita nyong tiat lon depu mandum yang tengku asenor yang tengah puan, tengah karantina pu. Pademan. Yang tengok karantina limpapnya nan. Yang preh menyong mati ia babah. Ipo lam babah. Desha gejaitat. Tumurka dengan tiagam nyo. Yang dengan tiagam nyo tumurka. Lehnyan tumurka dengan gurelul lom. Yang tiasenon yang tumurka jihan. Menyong hana dilakem bak gurelun dan hana dilakem bak lon. Jih menyong mati di tebit rot babah. Numat sulun jut. Ilon ada nanggap ke lon jut tikam pungo tikam mabuk jut hana pupu. Hana pupu yang lon pegahnya terjadi di Bandung. Terjadi Bandung pu yang lon pegahnya. Gepedali le Allah. Gepedali. Gepetroh tentera droga Allah. Nyan ban gepurle ge hati Abu Mudi Mesra nu. Bertubi-tubi macam-macam penyakit. Nyo kapaju peng COVID-19.
untuk mencegah umat Islam baik to tempat ibadah. Ci tanyong dia ba Abu Mudim Sra padumna ke pajuh peng COVID-19. Tanyong dia ba Walid nu padumna ke pajuh peng COVID-19 sehingga berani tat untuk gejak cegahkan umat Islam ke perkara COVID-19 nya. Yang kenyan perte dengku ya ke mate dung. Perte dengku ikut kaum jahiliah jahitat kalah dia ceh. Yang menyo ke perkara PUBG, ke perkara game hana so cegah. Ke perkara wisatanya hana so cegah. Pakon bak cangklak tat bak dia cegah bak tempat ibadah. Mesidro dengku, mesidro umara pi hana, mesidro ulama pi hana yang cegah. Ke perkara urung yang ka sesat, perkara urung yang ka menzalimi bangsa hana so cegah. Bahkan pemimpin PA sendiri no yang ka sesat hana so cegah. Bahkan na tengku yang pewajib pilih Prabowo pi hana so cegah. Na takbir lom jihad pilih Prabowo ganti presiden. Nyan pi hana so cegah. Menua boh titel boleh ham merpok yang beraju titel boleh ham menua boh. Tapu hana so cegah. Wate abusi mari lagi nyo kana pegah abusi kurang aja kana pegah abusi urang tenak ulama, urang hina ulama. Nu timang-timang tiat yang toh ulama lon tenak. Pernah lon tenak ulama Rabi, pernah lon tenak ulama Warisatul Anbiya. Hana yang lon caci maki, yang lon hujah, yang lon hina nak ulama su. Na nu toh ulama su, ci tanyong bak gure ke tiat. Tanyong nak beri baik gaduh pegah tanyong Aceh tak ikut mansab Imam Syafi'i. Mansab Imam Syafi'i mung tanyong pet. Kon mumada baik pegah mentang mansab Imam Syafi'i tapi hana terlaksanakan. Mansab Imam Syafi'i hana lagi nyan hai lumo hai. Hana lagi nyan. Nyo gaduh pegah-pegah mansab Imam Syafi'i tanyong Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ulama karismatik Aceh Aswajin. Cok petimang tu Aswajin. Ubena bangsa Aceh kabeh sesat but ulama tu laknatillah jino. Kon urang lain yang pesesat umat Islam. Yang pesesat bangsa Aceh umat Islam yang penghancur akidah umat Islam di Aceh but ulama tu. Goblok. But ulama tu. Kon but gop. So yang bi sokongan ke Malik Mahmud. Nan tu so. Pedro ulama yang paling kong di petun ke Malik Mahmud. Pedro ulama Syedra Mutuah. Oh my god. Wow. Behana ni tupu. Pedro ulama yang petun. Tahana pelai lon sebut nan. Tapi urang dron akan nutrisi. Pedro yang lon sebut nan yang lon caci maki termasuk na sidro ulama. Ulama bakongan. Nyan. Nasid ulama di Melabuh. Nyan got tat tega di petun. Hana lon sebut nan sid. Hana pelai lon sebut nan. Tabuh masakan lon sebut nan sid. Nan. Benda itu pula urang dron Syedra Mutuah yang petun dan yang pekong. Malik Mahmud. But ulama. Kan but gop. Maka pakon hancur Aceh nyo lagi nyo Syedra Mutuah. Karena wewenang. Gebi. Ke Malik Mahmud le ulama. Haji ni cuba fikir no tiap Malik Mahmud persiju ulama. Pat diduk maruah ulama Tengku Mutuah Syedra lon. Pat diduk maruah ulama. Hanale maruah karena ulama jino pulih tahta, pulih sanjungan tegai, pulih harta tegai. Yan, maka gegadaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah seperti ante-anteknya. Macam ka kejadian di Aceh. Yang ino ka perkara game. Game sangat marak ka di Aceh. Kanyo, pakon hana so cegah mutiro. Pakon wate awai na yang cegah PUBG hanya siap tegai. Tiap tegai cegah PUBG. Nyo kana PUBG lom tema. Kana game lain lom. Hana so cegah api mutiro hana. Hana so cegah. Hana so cegah tempat wisata. Hana so cegah buat tempat kafe-kafe yang berdiskotik, yang berdancing-dancing, yang lagu-lagu. Hana so cegah mutiro. Yang na so cegah. Watena urung jak pada tempat ibadah. Ataupun puna kanduri. Puna sama dia. Puna urung menikah kadang. Nyan haji kumpul ramai-ramai. Nyan hanjut. Sebab hana ita mompeng. Hana ita mompeng. Menyoba tempat ibadah. Terlarang tempat ibadah. Hana ita mompeng. Menyoba wisata. Ita mompeng awaknya. Maka hana cegah buat tempat wisata Syedra Mutuah. Maka pakon maksud merajalela di Aceh. Maka kon but urung lain. Yan. But ulama ngan but umara. Yan.
Karena urang yang sokong pemerintah. Yang sokong PLT nya menanci. So yang lindung PLT. So yang lindung PLT. Aci ni cuba fikir tiat. Ha? Hana pun dah keluar-keluar yang lindung PLT nya ulama Asyid. Ulama Aceh. Ulama Aceh yang lindung PLT. Maka jino dikena jak timbun ubena kubu ulama jamun getanyo yang ba Islam. Yang ba Islam nyo dikena jak pe abeh sedram tuah dikena jak ku. Dikena jak ku kuburan-kuburan ulama jamun, kuburan-kuburan urang jamun yang puteri Islam tu getanyo. Dikena jak kelabe, dikena jak pegadoh sejarah getanyo Aceh sedram tuah. Dikena jak pegadoh. Tapi urang don hana sadari. Ho tak kena ba maruah tu menyo dikena jak hancur, dikena jak pegadoh, dikena jak timbunkan yang kubu-kubu urang jamun. Ha, kubu-kubu indah tu getanyo jamun yan. Benana depu benana sadari becut yang kubu urang jamun dari Turki. Ha? Dari Turki sedera mutuah ke kirim tentera. Turki gedeh Aceh serituh dro. Masanya. Dengan si cupak lada ke pegat bisnis. Benana depu oleh urang dro nu. Nyo dikena jak timbun le perte antek-antek yang hana tanggung jawab dikena jak boh sejarah indah tu katanya. Yang menyuka dikena jak boh sejarah indah tu katanya sedera mutuah katanya hana le sejarah tengok. Yang di saat tengok medalat Aceh katanya, maka menyo dijak awak Turki tengok hitanyong hoka. Kuburan indah tu banyak pun dah kena jawab le katanya. Pun dah kena jawab le katanya. Sedangkan Turki kiban jamun ngon katanya. Ha, nyo dikena jak hapuskan pusaranyan. Hai sedera mutuah. Aci ni cuba fikir tiat. Na so yang cegah, na tengku na ulama yang cegah hana mesti do. Na rumai mantai nam datang. Ha? Yang bahkan na antek lom yang lindung yang ke perkara penimbunan yang pusara kuburan. Alah sedera mutuah wate ta pegah nam lagi sang kilun. Kon kilun. Ilon kunu pelik selamat ada lun ku tengok. Kunu selamat ada lun daripada api neraka, kadun dipalih, kadun dibangsat, kadun dibejat, ada masjid ada katanya bekli. Budi tepu sejarah Aceh. Budi tepu sejarah Aceh, budi tepu budaya Aceh. Nyo hana kabeh lalo dum. Sejarah Aceh hana leso kembangkan. Sejarah Aceh dikena hapuskan dino oleh perti antek-antek yang bekerja sama bak dalam pemerintahan. Jadi menyo hana ni cegah hana nelawan cedera lun. Maka katanya sejarah Aceh akan gaduh. Ya, yang di Pandan yang paling jaya, yang di Pandan di Banda Aceh, Kampung Pandan. Yang jaitat kuburan urung jamun, kuburan tengku malam jamun. Yang padahal Kampung Pandan yang di Banda Aceh nak ke kampung yang sangat bersejarah. Sangat bersejarah kampung yang di Banda Aceh. Yang dumpu gepegat rincung di sinan, gepegat pedeng di sinan, gepegat barang kepu di Kampung Pandannya. Nyoenon na perte antek dikena jak timbun. Kuburan-kuburan urang jamun. Aci ni cuba fikir sedera mutuah baik tak begah hele katanya rakyat Malaysia metong jino kabungeh hi. Kabungeh hino Malaysia ke urang Aceh. Kenapa kon? Sejarah. Sejarah nek katanya indah tu katanya dikena jak kuh, dikena jak tebe, kena jak pegadoh. Padahal dikatanya sejarahnya untuk tak kembangkan. Pakon ke kubu-kubu Belanda kafe lah nak tilahnya tak kembangkan juga. Got tahiro. Pakon pusara. Pakon pusara indah tu katanya yang Islamnya hana tahiro, hana talindung, hana terjaga, hana terpeglih. Tho bajungnya. Panai antek yang kelola nanggro. Panai pemerintahan yang kelola nanggro. Pu antek Aceh, pu bijeh Yahudi, pu bijeh PKI. Sang syok lon bijeh Yahudi. Kamu jampu inan di Aceh. Maka dikena jak pegadoh sejarah Aceh. Sedram tua. Yang kenyo yang pulih lun pesampo, terima kasih beri dadat. Jadi tiga lun pesampo kesimpulan pasal baik tegasat ditebar fitnah. Demi untuk dijak minta subscribe buat YouTube lian bajingnya. Kali lun pegah kan? Hai muran pasal. Tiga lun pegah. Hanam ceh le lun jak jawab video bangai kah? Kah memang kaum munafik, kaum dusta, Yahudi kah? Anu bajing kah muran pasal. Yang kenyo yang pulih lun pesampo. Terima kasih. Assalamualaikum.